Reka tubahe ikaze aho muri benshi ndabizi kuko muri ibihumbi byinshi cyane mudukurikiye muri uyu mwanya aho mwicaye mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi itandukanye. Hari abari nijoro kuri ubu, hari abakurikira iki kiganiro ari nijoro, hari abagikurikira ari mu gitondo kubera kuko isi igiye itandukana. Twebwe kuri ubu ngubu turi ku manywa mu gihe cy'igicamunsi bita ko ari igicamunsi mu gihe cy'amasaha 8 aho twicaye ni muri centre neza ya Minembwe, aho muri Minembwe n'ubundi twahoraga twakoreye ibiganiro ariko twasaga n'abantu bihishe, twasaga n'abantu bakora ibiganiro dufite ubwoba. Ariko uyu munsi iyi ni Minembwe nshasha, kubari hirya no hino tubabwire kuko iyi ari Minembwe nshasha, hanyuma tugiye gukora ikiganiro naho nta bundi bwoba tugifite. Minembwe ubu ngubu kuko igenzurwa na bamwe mu bayirwaniriraga kandi aribo bayivukamo kuri ubu. Tutabatindiye reka tuyigerageze umutumirwa muri kubona muri kamera zacu. Uyu ni umwe mu bashefu ba gakondo yacu y'Umurenge, nubwo yaratuye muri teritwari y'Imwenga secteur n'Itombwe, ariko uyu munsi akaba ari muri Minembwe ku mpamvu muzi mwese z'intambara zateye au plateau na moyen plateau. Uyu munsi rero twashatse kuganira nabo ngo twumve urugendo rwa Mibunda ese rwagenze gute muri Mibunda kugeza iyi ntambara kugeza uyu munsi wa none ahindutse. Abantu benshi bayireberega muri Mayimayi ndetse nibande basenye Mibunda. Tugiye kubyumva muri kiganiro. Tubahaye ikaze rero muri kiganiro kuri Eco Media TV kuko mubizi kuri televiziyo yacu duhora tubagezaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'amakuru atandukanye. Shefu tubahaye ikaze. Yego murakoze cyane. Yego wahageze. Ndagira ngo kubatakuzi ushobora kubibutsa amazina, ariko kubakuzi bo bahise bakubona deje bakumenya. Nitwa Chef Mutware Rwakoranwa Alexis. Umuturage w'Itombwe za Mibunda. Yego. Nari umutwara aho hantu nyine mu Mibunda muri secteur y'Itombwe territoire ya Mwenga. Yego. Yego. Groupe y'Abasimunya. Ariko hari akantu ushizemo ngo wari umutware ngaho uvuze nkaho bwashize, ariko burahari. Burahari. Uri umutware niko bimeze. Uri umutware oya. Umutware ariko ganataye waje. Ako kantu tukakure mu Yego yego. Hata uracari mu gihugu. Turacyahari. Tugufashe nk'umutware wa gakondo kandi uri umutware. Yego cyane. Yego. Hanyuma akarere kazutse gute uyu munsi muri Minembwe? Urabona akarere kameze gute 25 bimeze gute? Ndabona hakeye, haba akazuba kenshi kuva mu gitondo n'umuyaga mwinshi. Abantu baratuje ko baragenda uko bashaka, numva nta kibazo gihari muri Minembwe. Nta kibazo gihari. Ariko hari amakuru sare yari yabaje ko kuvuga mu gitondo ngo harabumvishe za ndege kandi ziri mu kuza kurasa kano karere. Zoba ari ukuri cyangwa muba mutazi mwabonye? Hari igihe n'indi ndege yose abantu bakavuga ngo ni drone yaje. Abantu barahamutse mu karere kubera nyine abantu bafite ibibazo nyine byahamuka. Yego. Ariko hari indege yasumye ica ku rubariro rwo hirya irarenguka ntiyose kugaruka. Yego. Abantu nyine bavuga yuko ishobora kuba ari ya ndege. Ariko twizere ko atari drone yagarutse. Bo titwo bihakikisha kuko tutazi iyo ariyo. Ariko impamvu twobyizera nuko itaje. Hari igihe iza igakora patrouille igasuka ikagenda. Ibyo ngibyo wenda byoba ari byo cyangwa se ntibeyo. Kuko ntituzi biri mu kirere kandi yasomaga iri hejuru cyane. Urabona drone abantu bari batarayimenya neza ngo bamenye ngo iriya ni drone, guhinda no kwa drone, ariko yagiye ntacyo yangirije. Ibitangaza byabaye muri Minembwe akenshi bari mu gupfa kumva indege ngo drone kandi drone yabanje kuvugwa imirwa n'inka. Yego. Abantu yamizwe n'inka. Ikibara cyo n'ikindi gitangaza. None abantu batangira kuvuga drone, nico gihe batangiye kuyivuga. Drone ni gute nkamize drone? Drone ni iki? Drone ni ikintu gisa gute? Nyuma gabaza kumvaho irasa. Inzoga nabyo nyine bigasa nkaho bagenda bayumva kurenza uko bari bayumva. Aho ngaho twabwiraga amateka y'akarere ka Minembwe uko Minembwe yaba yavyutse niko yiriwe nuko bimeze kuri none. Hanyuma ndagira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina kuko twamaze kukibwira abantu uburyo urugendo rwa Mibunda yasenyutse. Mwebwe mwari muyirimo Mibunda isenyuka twari duhari, intambara zitangira mu Mibunda twari duhari, kugeza isenyutse ku munota wa nyuma twari duhari.
ni ukuvuga ngo amakuru yose turayazi usibye ko wenda yo twibagira ariko amenshi turayazi. Mibunda kugira ngo intambara igere mu Mibunda yaturutse muco hagati, uburyo yinjiye muri Mibunda nibwo nshaka kubabwira, wenda ikiganiro sinzi nimba kiba kirekire nimba tukigabanya tugenda tuvuga makeya kugira ngo kibe kigufi ko makuru ni maremare cyane. Habayeho umunsi umwe w'iposho, isoko ry'iposho riremye, hapfa umubembe nimba umunyintu witwa Kawaza, yaratuye muco hagati. Amaze gupfa yishwa, byabaye tuzi ko byagenze n'urupfu rwe ntitworosobanura ko ntituruzi ibo, kuko bumvaga ari ikibazo cyose kibagezeho kigomba kuzanwa n'umunyamurenge wese, yaba ari umwana yaba ari umukecuru ari umusaza, agomba guhura n'ingaruka z'icyo kibazo cyabaye. Ni ukuvuga ngo umunyintu amaze gupfa, abajenesi bose bazaga Ipupu batera umuhana wa Kabara kepfo barawugota. Bawugose abaturage bita mu bisambu, ngo bite mu bisambu baraduhamagara ati aya masaha ya ni munsi turi mu bisambu, inka ko bararya, amazu ko baratwika, ibintu byarangiye, hasigaye ko twinjirana mu bisambu yo turi ngo batwice baturimburiremo, kuko batugose bari hakurya no hakuno. Mu babatabaye nanje nari ndimo, twirukanka dutabaye kugira ngo dukure abo bantu muri ako kaga. Tuhageze abajenesi baturangije batuganaho baza kuturasa, baza kudutega. None ngo baze kudutega ko twari kumwe n'abasore benshi nabo nyine batabaye, bararwana. Ba bantu bari mu bisambu basohoka mu bisambu, barahunga barenga inzira ija ruguru za nani za Kigazura. Noneho haba intambara yaba basore batabaye nabo bajenesi. Noneho barwanye, abajenesi bahunga baja mu Gipupu, barabirukana. Bageze ku musozi wa Gipupu baraharwanira hafi amasaha 2, nari ndeba n'amaso yaje. Noneho batinya kwinjira mu bana n'abagore, batinya kwinjira mu bana n'abagore. Ni ukuvuga ngo Gipupu uru ruhande ni mu Nyamurenge, imbere ni muri Gipupu ni mu Abembe. Bararwana, babajenesi barahunga, bahungira mu muhana, kuko bari bakoze bibi, batwitse amazu, bagize gute. Babasore nabo kubera umujinya nabo batwika amazu yo mu Gipupu. Donc deja aho ngaho intambara isa nigize hehe, itibutse muri Mibunda. Byakurikiye ngo bigere ku munsi, ibyo zabaye ku Kabara hari ku minsi 10, ku minsi 11 Gipupu nibwo yahiye, itwiswe n'abo bajenesi baje gutega abo basore bari bagosa abo bantu, bahungira mu muhana wa Gipupu bashike barawutwika. Ngo bije kuba ku minsi uwo munsi ku minsi 11 munsi wa Gipupu, abandi bajenesi baturuka inyuma baje gutwika aho bita mu Bijanda mu Nyamurenge, barahatwika. Abandi basore basubira inyuma baje kubasubizayo, aduye asubirayo. Ngo bije kugera ku minsi 13 y'ukwezi kwa gatanu 2019, batwika umuhana wa mbere, niwo muhana wanje wa Nkango, niwo muhana batwise mbere. Ukurikira aho ngaho ya za Gipupu naho kuri Njanja, batwika mu Nkango. No kuvuga ngo mu Nkango hari wari umuhana urisa n'uri hagati, imbere hari za Turambo, hari za Bijanda, hirya hari za Gashorero, ukamanuka hose hari inka, ukamanuka ukagera za Murambi, aho hose hari hatuwe. Baza gutwika hagati mu Nkango, bavuga yuko abasore bo mu Nkango aribo batabaye mu Gipupu, baza gutwika uwo muhana. Noneho batujijishaga batubwira yuko ibibazo bihari, bakavuga ngo nabana akababifite, ngarika abana akaba ntibabifite, bakadufata mu bwenge. Twebwe tukicara tuzi yuko intambara zitariho, naho kumbe ni ibintu byari programme, ariko bakabitubwira, bamwe bakatubwira ati ibyo bikorwa byose hari amanama hayabaye kuvuga ngo tubirukane tubakure mu gihugu. Wenda umujenesi yasinda yaje kukubwira kabati ati birya gasibyo none, ibyakera sibyo biri none. Umvira mu mitwe si ibintu ni ibiki biri ko bikorwa.
tukagerageza guhamagaza amanama y'ibiganiro zo guhuza, twahamagara bagacikamo kabiri, abasaje n'abashefu bakavuga ngo tugire amahoro, abasore n'abagore bakavuga ngo ntidushaka abanyarwanda kuba mu gihugu. none mwakoraga inama mwese muri kumwe? Twese turi kumwe. None bagafata abasore n'abagore bakababurifinga ibyo bari buvuge mu nama, abasaje n'abashefu bakihisha bo ntibatwereke gahunda zihari, bakatubwira ati tugire amahoro nta kibazo, intambara ntazo, duhagarare. Abagore bakavuga ati no, hari umwe niyumviye n'amaso yawe n'amatwi yanje avuga ngo tureke ngo abana nabo ngo aha ni ukuvuga ngo bari barababurifinze ibyo bari buvuge. Twicara tuhari tubwirwa ngo dufite amahoro, bashe de groupe bakatubwira ati ni amahoro nta ntambara, bwaca tukumva ngo umuhano urahiye naka, kugezaho noneho twiyambaje FARDC, tugiye kugeragaho intambara yavuye kuri ba mayimayi ija kuri FARDC. Twebwe nimba ntaguciye mu ijambo, ibyo byose byabaga, ibyo bitero byose kuko FARDC yari aho ngaho muri yari aho, ariko ntiyari deployinze amaeneo menshi. Noneho tugumye gutabaza tubabwiye yuko ibitero byagumye kuza ari byinshi, ibitero bihabiza bigana ku baturage, inka ko ziranyagwa, ko baratema inka, ko barakubita abantu. Noneho turababwira ngo nimutuzungurutse amaka, mibunda yose presque mibunda yose igotwa n'amaka ya FARDC. Ndama ngutangirira mu Gipupu harika, mu Turambo harika, kuri Injanja harika, mu Gipombo harika, iyo gani imihani heka ku kibiriri yose nani kwiruru harika, kukwe harika, kwitara harika, ukazunguruka n'iyi za Mikenke hose hari amakagisi. Ndumva ko batuzungurutse hirya no hino gutya cercle, ariko ibitero bikama biza bikava mu muhana wenda wa Gipombo bikaza kudutwikira umuhana, biciye ku ikaye FARDC, bikava kwiruru bikaza kudutwikira, bikava kuri kukwe bikaza, inka zanyagwa zikama zizamuka neza zikarenga mu kazi kijira, baje katubwira ngo ntibahawe ordre yo kubarasa. Noneho twicara muri urwo rujijo, noneho badukorera akantu bakahabwo wenda nimba habaye ikintu cyabaye, nimba inka zanyazwe batwise umuhana, bakamakora releve, abasirikare wenda bari kwiruru nimba ariho hanyazwe inka, bakahava bakaja mu Gipupu. Ujya waje kwiruru akavuga ati njewe bampaye ordre ngo nihaba iki kintu nkora ukunguko, donc harya akahafunga, bwaca akanyaga abo mu Gipombo, inka zikinjira mu Gipombo. Uwo mu Gipombo haba ikintu akavuga ngo ntihawe ordre yo kurasa, twadeclare cyane bagakora releve. Donc yari imikino yo kudukina kugira ngo bagume batujuwe ducecetse. Biragenda ngo bije kugera, noneho imihana igenda isha, bakava kuri uyu muhana bakaja kuri uyu, kandi abanyamurenge bamwe ntibabyumvaga, bamwe akavuga ati no, wenda izi ntambara zabaye hariya nuko habaye iki, twebwe ubwo tumeze gutya nta ntambara ziba hangaha. Biragenda ngo bije kugera ku munota wa nyuma, hari ibindi bikorwa byagiye biba, abantu bapfa za Kabunga aho ni mu Gashasha, inka zikanyagwa mu biraro, bakama bijirana abantu mu biraro, barabarashe barapfa, abagabo 3 simba nibuka amazina yabo. Hari akukwe inka z'abahinda zose ziranyagwa zizamuka zirengera kuri kukwe, hari umusirikare witwa Mamadu kuri kukwe. Ni ukuvuga ngo inka zose hafi presque inka 500 zarenze zinjira muhana wa kukwe urimo abasirikare witwa Mamadu. Ibise nibiki wa Mamadu ati no bo ni tugiye kubikurikirana, abanyazi inka turabakurikirana ziragaruka, kugezaho n'ibitero byatangiye noneho kuza ku mugaragaro, bikaza biri kumwe na FARDC, bakabaheza imbunda, bakaza bakadutera, baje gusubira bakazibasubiza, cyangwa se bakabaheza n'abasirikare babarashe. Ni ukuvuga ngo byari ibintu biri organize bitahishe. Biragenda ngo bije kugera ku itariki 7 z'ukwezi kw'Icenda, haza umusirikare witwa Kapiteni Mutombo yabaga hangaha mu Minembwe.
muri no brigade ya nani 12e brigade. Nageza mubona hangahe iminsi yose. Uwo Mutombo niwe wasenye Mibunda, yari kapiteni. None hageze aravuga ati jewe kuva none umuturage wese nzobona ufite imbunda nzamukurikirana, mugende muragira uko mushaka, inka muziragira aho mushaka. Nabwiye n'ababembe n'abafurero ngo uzova hariya akaza gutera imihana yanyu azombona. Noneho twebwe twanatuvuga ati ingu yaje mureke tumwumvire. Umuntu wahagaritse ba mayimayi izo mbunda se niziki, mugende muzika asigaye tubeho neza. Tangira gukora udupatruye, akagenda agakera mu gashorero agashaka garuka, agakora he agashaka garuka, ngo bije kugera ku munota wa nyuma mayimayi ziraza ku mugaragaro. Izuba ryaka ku itariki, izi tariki nababwiye tariki 7 z'ukwezi kw'icenda 2019 ku mugaragaro mayimayi ziraza zivuye mu Gipombo, zamaze zamuka inzira zigera nko kuri 5, zimwe zaturayemo izindi zikaza tuzirangiza. Nje nyine naragenje kumuhamagara kumwibwirira mu ikayi, ibitero biraje, dore mayimayi ngiziraje. None ko wavuze ngo urahagarika ibitero ni gute? Akabwira umusirikare ngo namuheze bote, akayimusingiriza, ngo namusingiriza iyi mbunda, akayimusingiriza, ngo namuheze ikompora, akarimusingiriza. Bitwara hafi nk'isaha yose. Mayimayi gusiraje amazu aratangira arasha. Amazu ngashe ndase ko wacecetse amazu ko ahiye. Ati ngiye gukora akazi bunyine ziriya mbwa ndazirukana zose. Muri kumwe turi kumwe. Ubwo kera abantu bapfuye, bamuze Segabiro bapfuye n'abandi. Ni gute se kucecetse? Nari kumwe n'abagabo, Pasiteri Rumungu ndakeka ko twari kumwe n'abandi. Wa mugabo arahaguruka abwira umusirikare ngo najenge twerufe, arayigenza. Donc inka zose zariko zihunga zose zicitse ku icumu, sirtu inka ziwacu mu nkango zigeze harya ku isoko n'imbuhazi. Nibwo yatangiye kurasa. Ararasa no nkamubwira ati bari uhaye urasa n'abana bacu bahunganye inka dore ngizira barazishore. Iwe akavuga muri Ngara akagira ngo simpaye numva, akavuga ngo ngo bango nyose bazabanguna ngo beta. Ati bose n'abanzi murase. Twere zase mwirango hejuru abajenese hayava abanzi ikarasa munka baye bahunga. Kugezaho inka zimwe zarashwe zirahwera zirapfa. Abasore bazirimwo bita mu gikunduke cyari gihari munsi y'isoko, baramanukana igikunduke baragenda barahunga. Inka za masura zirazamuka neza zisanga abanzi. Yakoresheje imbunda zibiri, yakoresheje imbunda bita mu ruceso sante, akoresha niri ya 12 nizo yari kwaraso umunsi. Ikompara kamari genda ikagwa neza mu nkagati, amasasu neza kazarasinka. Abajenesi gusa ko barimanukira bariko barinjira mu mihana, ko baragira gute, ko bararasa abaturage haba n'ijambo. None ngabone zanka zisubiyeyo, ati iyi misiyo ndayikoze birarangiye. Arasaba manuka hirya y'isoko, hirya y'amasomo yo kwitara, atungana mu mihana irangiza aho bita kwa Kagesha n'abandi bari baturanye barubibi. Niho abantu bari bageze, bari basa nabikinze kugira ngo bari uko baramira ibintu bihabinyagwa, abari hashinga za mbunda kandi. Noneho ibyo kumubwira birashize, ndahagarara gusa n'abandi bagabo twari kumwe tuguma kureba gusa ibihaye. Ahubwo sinzi ukuntu ataduhindukiranye gaturase turaho ko turareba ko turamubwira ibyo turatumubwira agakora ibyiwe. Noneho ngo ashinge za mbunda harya babaturage bareguka barahunga barazamuka barashinga amarango arengera Gasiro. Natwe ngo tubone bibaye gutyo taho twari twicaye tuza turwana na mayimayi. None twari wayitumye, none turicara hangaha twicaye gutese turarwana na leta, tidufite imbaraga zo kurwana na leta, ni leta gihaye turwanye. Kumbi rya minsi yose abajenesi bagazaturuka bakatujijisha tugira ngo no kubigenze no kumikuru bagiye kugira gutya, twari kudufata ku maso. Naho nibo bene nyiri intambara turazingura imihana yose, turazamuka umunsi twaraye Gasiro. Ngo tugere Gasiro tuhageze gutya niwo munsi leta yarashe mu isoko
mu mikenke yica abantu yari kibarasatura igase noneho tuyoberwa ibibaye barashe imbunda zitarabaho uwo munsi tambunda ndango yasigaye kurasa noneho tukabase ni bande bateye leta hariya mu mikenke kandi iyo twaduhungiraga ngo twumve ibintu birakomeye twaraye gasire tutaraye umuntu yaza vuga ati se buraca dupfa abo se n'abajenesi baturutse imbere ni gute byagenze barakeye twikonera mu bisambu tumanuka tuzi no mu minembwe twemeza n'abantu kuko turi mu kiganiro kuko twakibabwiye urugendo rurerure cyane rwo gusenya Mibunda ndetse na Minembwe amarango yagiye asenyuka imihana myinshi hari harasigaye ngira ngo centre yonyine mugihe bavuga ngo dusigariye muri base dusigaye mu kanogo kangana na base ngo noneho bazagatibukamo tudafite uburyo bwo kwiyahura kwari kudufata twese no gutembagura gusa kandi na Mayima yageze ije kudukorera ibintu ikavuga ngo mubarase ngo mubarasane na yamana yabo bari bazi ko Imana ari yacu yego nabo bakiringira leta yabo urumva leta n'Imana niki gifite imbaraga n'Imana hejuru y'amayete iyo bageze bavuga ngo baturasane n'Imana yacu ikindi rero ndagira ngo dushimire diaspora yego yafashe umukingi munini cyane mu by'ukuri iyo itaba muri urwo rugendo kuva muri Mibunda kuva muri za Kamombo uribuka kuko 2019 2020 abantu haciye akabande k'inzara kwari kuvuga gusa umugore akazakubaza ngese ngo ntaho bapokeza tahandi utegereje inyuma n'imbere utegereje gusa ko bapokeza gusa kugeza tugeze ku mwero kurya ibyacu ariko mbere hose kwari kuvuga ngese ntaho bapokeza ko nahekewe hari umudamu umwe nabonye yararwaje umwana mu bitaro uwo munsi twari ko dutanga nyine ubufasha tuhawe na diaspora uwo mudamu araza arambwira ni kurya abagore b'Abanyamurenge n'imfurakazi arankurura ku ruhande ati ndabizi ko ntari muri liste ariko ugenda undebere nubona mwaye ushakira ahantu umbonera igikombe kimwe c'ifu cyo gushigisha igikombe biteye isoni kuvuga ngo nje kwivanga ntari kuri liste munze gutripota ibintu mwapanze ariko kandi biteye ubwo kuko ngo baryame ndwaje umuntu mu bitare ariko mbone igikombe c'ifu yo gushigisha igikombe maze kurira ndagenda nkurura chef Muhire mubwira ico kibazo dushakisha ukuntu tumushira muri liste kugira ngo atabare umwana yaragwaje mu bitaro ni ukuvuga ngo abantu bari bageze mu mwanya ukomeye twatugeze mu mwanya ukomeye ariko mwakoze ikintu ciza aho ngaho naje n'izina y'abandi bose bategera kino kiganiro mwakoze ikintu ciza uramira uriya muvyeyi uriya mwanya yararimo kandi nyine murabizi umuco wacu nti ntabwo kuvuga ngo nje kugaragaza ngo ndashonje ibiki na biki cyangwa se nje kugora abandi bantu mbabwire ngo nimushire muri liste kandi hari muri liste ariko hari mwakoresheje ikintu cy'ikinyabupfura urumva byari bikwiriye ariko kandi naramushimye kuba yaravuze iyo atavuga akaguma agapfirirana cyari ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo twari tugeze mu buzima bukomeye bwari ubuzima bukomeye ubuzima buteye ishavu donc twari tugeze aho umwazi ashaka trakaseri hano mu madegu gusa hari umuntu nabwira ati ibibazo byabaye je birinze birangira nta musikara wankozaho urusha ariko abantu barakubise wari ufite amasengesho akomeye kabizo yewe munsi bakubitiye hano kuruzi nkuko doza bote ariko barantutse indege iri guseha abasirikare bakururuka indege bakamanuka munani kuruzi n'amaguru yego bakaza bariko bahagarara kuri commune yego bakaba orientaho ndavyibuka bari benshi cyane star yari yabaye none badusanga kuruzi n'abasikare baje bakiri basha batazi Minembwe batazi n'isura yacu batazi n'ubwoko bwacu ngo badushikaje hajya kuruza aho uvuze nawe bagukufite ngo wogeje pote ku mazi ya Kongo umusore umwe arabaramutse wumvaga abantu babashitsi reka tubaramutse umuco kuva mu kanyasi mubi aravuga ngo jambo bapapa umwe amamuhindukirana ngo toka kule ngo tutamiua tutamimaliza umuntu ushitse
umushitsi wawe uhabwa karibu uhabwa karibu umuntu uramukijwe se bajya kunyagwa ntibazakenera na karibu urenge byacaga kuri FARDC bikaza kudutera hano mu Minembwe. Noneho bigezega ku munota wa nyuma tumaze kumenya yuko aduyi ari FARDC, tuza gufashwa akanto gatoya n'umujenerali witwa Opio. Amaze kugera hano tumubwira ikibazo, turamusobanurira ukuntu tubayeho. Aratubwira ati ibi byabaye byose biragaragara, timwari kureka kwirwanaho ngo mupfe mushire, ahubwo ico mbafasha ngiye kubakurira ari amaka yose ari ku maperiferi nyazane hano mu Madeko. Asigaye ko muvuga ngo niba no babazanira abanzi mugende mwirwarize mwambara bikoti, niko yageza bivuga simuvale ile bikoti yenu ile mama ile ya murefu. Asa nawe nudufashije ako kantu ya makangave hariya niwo munsi umutekano wabaye mu Minembwe mu Marango, ndetse imihana imwe itangira gutaha amazu menshi arasura arasanwa abantu barataha. Bimaze kuba gutyo marehemu Colonel Rugabishawi marehemu nico gihe yaje hano akavuga ngo no ntibishoboka ngo abasirikare babe hano batagera mu Marango, kandi aho mu Marango nukuhagera nukuja guhura na Mayimayi. Turwana intambara yo kumubwira ngo wowe ukagira Imana we taca abasirikare baje gukora muri ariya Marango usibye kuja kutuzanira ibitero, ubagumisha aha ntaco baje gukora, nta duyiri hari. Habaye intambara nyinshi zihazirwana zija kuvuga ngo baje mu Marango, ariko tibizashobotse. Kigaragaza yuko nabo ari abanzi. Iyo FARDC aho yari deployed hano mu Minembwe niyo hari habuze umutekano. Aho FARDC yari gutangira hano mu Madego ni ukuvuga ngo kwari ukubona abagabo batatu bari hamwe sispe ko muravuga iki, kwari ukugeza amasaha wenda ya saa 10:11 ukazutangira kwishisha isaha ahantu ndahava noneho simfira. Hari abenshi bahapfiriye mu masaha y'umugoroba bahasigaye wenda. Amazu menshi y'abaturage bari barayahebye hano kuri brigade cyari kibamwe abaturage bene yo barayahebye. Hari ako kiziba kuvuga ngo habe n'inka irahakandagiye hariya hafi ni ku kiziba kwari ugutema. Ni ukuvuga ngo aha abasirikare ba FARDC bari hano mu Minembwe niho hari habuze umutekano. Bo Mayimayi iyo yatangije isa nkaho ifite ijambo rya FARDC, ngibura imbaraga ibwira FARDC ati turananiwe gangahe mwirwarize ganama. Nico gihe FARDC yatangiye kugeza uyu munsi. Urugendo kuva muvuye muri Mibunda mugeze imyaka imyaka kiraza kugera 5 n'ibindi n'amezi imyaka 5. Yego. Hanyuma mugeze muri Minembwe abaturage byageze gute mu gihe bari basenye iwabo bageze hano ntakintu kimwe bafite bakiwe ikazanyazwe, ubuzima bwabo bwari bumeze gutyo? Ni ukuvuga ngo 80% y'abaturage ba Mibunda baragiye bagiye mu makambi. 80% bagiye mu makambi kubera ko batari bagifite ubushobozi, nta buryo bwari bugihari. Kandi natwe twasigaye ntitwari tuzi yuko dutura, twicaye tuvuze gusa ngo reka turindire wenda hasigaye dushaka uko tubona inzira yo kugenda. Ariko gutura kuza kubaho kugeza uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bw'abaturage bwari bugoye. Utekereze kuvuga ngo unyazwe ibyawe, urangajwe, ugiye mu karere udafite haba n'ikintu na kimwe cyo kugufasha mu buzima. Ariko nyine Imana nyine ifite kwizikora nyine n'ubu turiho kimwe n'abandi. Nubwo dushakaye nyine ariko turiho.
niwe no ndareba ndavuga ati aba bantu bafite gahunda kwe bafite gahunda zikomeye. Uwo munsi baraje mu bashike hariya kuri komine imodoka irabatora. Igihe baburira imodoka mba ndahageze mu mpagere numva umwe abwiye ababo muringana gise ngo aba bantu bose mu bazajana udukoni guzi kari ba Shabab gutira dukoni n'utwika. Umwe aramubwira ngo ni kutime yabo undi atoyaye ati ni imiti yabo. Urumva niho bari bakitubona bwa ariko kuvuga ngo umuntu ukibona ubwoko bwa mbere ni hakigera mu karere ntaco dupfa nawe ariko ndaramukije umuntu ariko ngo umuntu namuramutsa muto ni ukuvuga ngo yari yaje afite amakuru yuko yaje kutumara. Yari yaraje bari baraje gushaka umutekano. Irindi jambo rigaragara ino iwacu navuze yuko abasikari bari baruzana hano inyuma hano ku Kijombo imayimayi kuri Ndwiri Kirembo ni ahantu hatazi ko Kongo ibaho, ntihazi ko Kongo igira ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi buhaba n'ubwa mayimayi kuva kera ntabwo higeze hadeployingwa umusirikare wa leta n'umunsi no. Nko umwana aravuka agarinda asaza atazi leta atazi leta. Ariko hano muri aka kanogo ngo haba abasikari 5,000. None se ico umuntu yibaza ivyo 5,000 byabaga muri kano karere mubona ko ari imbabazi zacu kugira ngo baducunge byari bimeze gute? Donc bari baradupange bari bazi ko wenda muri Minembwe harimo amamenaje 5,000. Baraba ngo byibuze buri nzu tuyipangira umusirikare umwe kugira ngo babone uko batwike. N'ibintu bari bafite ibikoresho bari bafite yego byari byo kutuma ntabwo byari byo byo kuturinda ikimenyimenyi hagaze haba kantu gatoya wenda umusirikare akoroganye n'ubundi bararasanye bakamatunganya amasasu mu mihana. Cyo gihagaze bumva barashinka basenya amazu bagize gute twaje kude niki mwarashe mwatujijije iki ngo n'abasirikare bakoroganye ko mwakoroganye mwenyine ibisasu byagiye mu baturage gute bishaka iki. Hari umunsi wo kucumweru biriwe barasa gutangira mu gatondo buri amakompora gusikompora yari avuga kuri none se bari ko barasika ngo n'abasikare ngo batahembwe. Inka zirapfa abantu barapfa ibintu byacika bareba saba abantu baje kugura bibaza ko abanyamurenge ari babahembe ngahe abantu batumwe nayo baje gukora ariko uyu munsi kuva tariki zingahe 21 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka niwo munsi umuntu wese yavuze ngo umuntu wese uwo munsi yari amashimwe gusa titwabaraga ibyabaye byose abapfuye bagize bitabakomeretse ibyangiritse tuvuga gusa ngo ubwo tugeze kuri uno mwanya umuntu wese wenda ariho. Ariko indi minsi yose kwara kuvuga ngo ibyo ari byo byose ejo nzapfa ningera muri santere arubwo ntogaruka usibye no muri santere hari abarase mu mirimo yego bagashinjwa bagatema. Hari abana batemaguwe baragiye. Ni ukuvuga ngo wageze ugenda ukavuga ngo usanga ibyo ari byo byose aho ugeze hose ndahura n'uyu muntu arangirira nabi kwara kurangiza umusirikare gusa murangiza gutya ukamvuga ngo dore yaduye. Donc wabura umunyabwoba yagaze amayiruka gahunda ahandi umunyabwoba kavuga ateka ngende wenda ntangirira imbabazi ntanisha. Yego ahandi abasirikare ba leta iyo umuntu abona umusirikare wa leta busa yumvaga akize yumvaga akize afite umutekano. noga ibintu abasirikare kwara kuvuga ngo iminsi yose twari tubayeho wageze uvuga ngo ibyo ari byo byose ejo nzapfa ariko kuva kuri zo tariki 21 umuntu yavuze ati uziko naje nobaho kandi twoba tukigira iwacu uziko noba kitukigira iwacu. Ibaze ngo ubu ngubu hano muri centre nukugenda nkageza saa 5 z'ijoro nta jambo ugataha iwawe igihe ushaka iwanje nta nico utekereza ngo uvuge ngo hari akantu kandi y'u Rwanda. Nukuvuga ngo habe n'ifaranga no zihoma mu gahanga gukeza kamaze ugenda mu gahanga ngirirwa zureranga taho baza ngo nizingahe taho gukoraho ariko kwari kuba ufite urufaranga warangiza umusirikare
ukabura aho urubika ukamubona imifuko yashize. ntibyoroshe kabisa. Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro watanze umwanya ungana gutya kugira ngo tubashe kuganira duheze amateka y'intambara muri Mibunda ndetse na Minembwe kugeza kuri urugendo uyu munsi abaturage babonye kuri uriya munsi wa 21 abantu bavuga bati twongeye kugera iwacu. Ni ukuvuga abantu bari batuye muri Minembwe batahatuye, ntabwo bari batuye muri Minembwe. Noneho aho byari bigeze twari tugeze ahantu umugore wenda nimba yarabwiye umugabo ngo duhunge, umugabo akanga. Twari tugeze ahantu umugore avuga ngo ntabwo sinakubwiye, reka ubone. Nimba ari umugabo wavuze ngo ati tugende, umugore akanga, byari bigeze aho kuvuga gusa ngo sinakubwiye ngo. Noneho byari bigeze aho abantu batanaho imfana nuko. Ariko uyu munsi umugore karavuga ati kurya yagaze umbwira nyine ko wagaze urangiza kure. Ubu nimba ari umugabo ati wagaze urangiza kure, ni ukuvuga ngo aho tugeze naho kuvuga ngo wenda twubaha. Hanyuma message kuri none turangiza, ni iyihe message waba ufitiye wenda abantu batari hano? Hari abantu benshi bagaza batinye kugera muri iki gihugu kubera umutekano, hari abantu benshi batinyaga kuzana ibikorwa kubera umutekano. Hari ubutumwa ushobora kubagenera ku giti cyabo, ubundi niki wavuga ku baturage bihangana igihugu kugeza uyu munsi? Ijambo rya mbere tuvuze ku baturage batari hano, ndabavuga mu bice bibiri. Hari bamwe bavuga yuko intambara bakayita ikititwa intambara, ni intambara twagabweho na leta ya Kongo, yari yarazanye umugambi wo kutura. Ariko hari ababifata yuko ari abanyamurenge wenda bayizanye, ariko intambara ntiyazanywe n'umunyamurenge, yazanywe na leta ya Kongo iduteranya n'amoko duturanye, ngo bimare kunanira nayo nyine irivanga ibyinjiramo kugeza uyu munsi. La drone ziri mu kuza kurasa ikihano. Niki gihambaye mu Minembwe drone ziza kurasa hano, ngo drone ziza kurasa na za Scott, indege za kabuhariwe. Ku bantu bari hanze bumva yuko wenda batinya iwacu ngo ngiki na biki mu cyaro, ni mu gihugu kidafite amajambere, nimwe muzateza iwanyu imbere, nimuze muteze akarere kanyu, nimuze murwanire iwanyu. Kubaho tudafite gakondo yacu ni urunyago, niko kubaho tutambaye ihuzu, kandi gabiteye isoni. Kuvuga ngo ubeho utari muri gakondo yawe, udafite kavukire yawe, ubusa n'umuntu ugenda wambaye ubusa. Ariko uyu munsi hano ni iwacu, nimuze tuharwanirire, tuhaneshe, urwanire ukuri, Imana izimusanga. Turabizi ko hamwe n'Imana Imana bizasha. Ukuvuga uko kuruvuze urwanira ukuri, nicyo cyatumye urebye ntabwo ubwo kuba abanyamurenge bari bufite imbaraga zihambaye zo kugira ngo zitsinde igisirikare cya leta cyari mu Minembwe, ndetse urebye imayimayi zose zahagurutse ni umusenyi, ibihumbi ni umusenyi ujyaho ku nyanja. Urangiza nk'igihe baje ibitero, urangiza ku musozi ukavuga kiriya ni igishigo, bariya ni abantu, nuko amubwira ngo ni igishigo mu gikundi, ibihumbi n'ibihumbi. Ariko kubera turwanira ukuri, kubera turi kumwe n'Imana, kubera tudahohotera abantu, kubera tutivanga mu butegetsi, twivanga ko turarwanira gakondo yacu. Ijambo rikurikiyeho wari ubajije ku kibazo kijanye n'abihanganiye igihugu, Imana ibaheze imigisha. Nta kundi nobabwira, mwahuye na byinshi, mwarapfushije, mwariwe n'inzara, murihangana, mukomerezaho muri intwari. Hari bamwe bagazavuga ngo kunguku twe turi ifumbire ry'igihugu, ngo abazoza kugituramo n'abandi ngo twe twarashize. Abandi ndibaza bashize, no mu Rwanda habaye itsembatsemba miliyoni y'abantu irapfa, ariko abandi barasigaye barahari.
usanga umuryango warasigaye nk'umuntu umwe ariko kabyara gabyara indi miryango kandi umuntu azapfa mu mwanya wiwe ni ukuvuga ngo iki si iwacu twese tuza wapfuye yaragiye yararuhutse ariko twe duhari tugira iwacu mwarakoze Imana izabaheza imigisha nta kindi nobasabira kandi uwo mugisha Imana izawubahe kabisa. Urakoze cyane chef, urakoze kabisa, turagushimiye natwe muri uyu mwanya watanze kugira ngo tubwire abavandimwe bari kure bongere kandi bagarura ibitekerezo muri gakondo, kuko uyu munsi ibyabuzaga byinshi kugera muri Minembwe byamaze kuhava, nubwo ndagira ngo inzira zitaraboneka neza, ariko twizere ko mu minsi mike inzira ziraboneka. Iki nicyo cyari ikibazo, ariko ubwo kino kihahuye n'ibindi bizaha. Murakoze cyane, turabashimiye. Tuzongeza tubararike mu kindi kiganiro gukomeza kubwira abantu ibikorwa bihari ndetse n'ibibazo abaturage mubona bibugarije byaba ari ibihe, kugira ngo wenda utekereza kugira icyo yufasha aza yumva ibyo bamwe mu batware ba gakondo bashobora kuba bavuga. Murakoze cyane. Mu Mibunda, ni ukuvuga mu Mibunda, tuzoja mu Mibunda vuba cyane. Nageze kuri Gasopo biratangaje kabisa. Wabonye igihugu, ndeba igihugu gisha, ndeba ukuntu Mibunda ari nziza. Ntabwo nari inyizi kureba za Turambo, kureba za Nkango, kureba ku itara wicaye hariya. Igihugu cyiza, hari igihugu cyiza, abanyamibunda babatwumva. Muze dutaha iwacu. Igihe cyo gutaha cyabaye se? Cyabaye? Muze dutaha iwacu igihe cyabaye. Yego. Ura gatoya gusa n'uguhutsa gusa, gusinga gusa tunabenda. Aho ubwo nukuvuga ngo batangire bashweka imizigo. Ni ukuvuga ngo uzosigara uzoza nyuma tuzamumwohereza inani iriya za nani za mu Gipombo basi. Gipombo ni hafi. Ni hafi. Za Nyakagano. Uzaza nyuma zagara za Nyakagano. Nuko abazaza mbere tuzaba tuzari hafi hariya ku misozi ya. Ko murumva kabisa uyu ni umwe mu bashefu ba gakondo mu Mibunda, akabisa atakanguriye abanyamibunda kongera gutaha iwanyu, kuko ndetse n'abanyaminebwe bifuza gutura muri Mibunda, ngira ngo mwatangira nabo kubaheza mu parcelle. Parcelle arahari, igihugu kiracyari vierge. Kirabikiri vierge. Ariko naje uzombi parcelle chef. Mibunda kabisa nzayitura. Uzaze gusa dutura tubane gusa. Kabisa. Imana yaduhaye igihugu tugomba kugisangira. Murakoze murakaramaho muri namwe muherereye hose, ndagira ngo muze mudusangiza ibitekerezo byanyu n'ibiganiro mwifuza, muze mubisaba tubibakoreye, kuko turi muri gakondo yacu imurenge. Murakoze cyane. Murakoze.